Hello, Tuni Kuki News. Vajose na bon chavin lem nei vin Tuni a hi holim na hin nei ki no hitin Tuni 25 August 2025 ai ta in Tuni a jong hi Israel le Gaza ki boina chungchang ho hin sei hitin chole KSO Bangalore in MANGGOU don putna anei na ho HILCHET na anei na ti ding ham hi chi chungchang ho jong hin sei hitin chole igam sungova Thusei NEOCHA ho jong aban bana update in bol de wahi Hamas pen hin Israel le Gaza ki boina hi hung sol he a hi ta in mi khen khat hin in a hei ta diu jong ka ta sanin tu ni chan ge a hi Israel le Gaza ki boina hi boijing na lai a hin tu ni chan ge a hi Hamas hon jong mi amat ho Israel gama hung lut no wa gal a hin bol wa amat ho hi tu ni chan ge a hla lo ji wa chu Israel jong hin a hi thei chana hi chi ho hu do na dinga hi to gon anei wa masanga jong chu not langa a hin pat no wa hi ta chu a hin no su a hin la tu ni chan ge a hi international pressure ji a hi wa noi le si na kiloi khom na za chom hoin pressure a bol ji wa hi tu ni chan ge Israel in jong a dei bang ta hi na a to thei lo wa hi chi ba na chu Gaza gamsung hi NEOCHA hi jong le lei noi ho a hi pan sawa hi ta chu hung lei do wa gal a bol wa theilut kit jiu a hi za chu Israel ho adinga jong hi boy le jing a hi na hin la Hamas ho atam zopi hi Israel in tu ni chana hi izan ham khat he achai a hi tai ti jong hi I het so ke de wa hi in hi chiwa news he ga velo hen Gaza gamsung hi tu a hi Israel hon offensive bolding in pan alapan tawi ti ho jong hi mu a hi ki ta in hi chiwa hi het thei deu kha chu a background NEOCHA ga sei le hen Hamas ho hin October 7 2023 la ya chu Israel gamsunga hi kiginglo he lai ta chu surprise attack a hin bolwa hichi attack ahin bol na wa hi mi sang le zani lang anathawa mi sang le zani atha ba no wa jong hi zani le som nga lang hi ahinga anamat no wa Hamas ho hin Gaza gam sunga apuilu no wa tu ni chan ge a hian no ahin mi them khat wang chu ahin hla do ta we ahin la tu ni chan ge a tam zopi hi Hamas ho hin ahinga akoi ham ahi lo le athi hi tam ti jong hi ki hello wa hi ta chu mun chom ai a sel le jingu a hi in hi chi ho hol do na dinga hi Israel hin na sata operation abol jing a hi in tu a jong hi Israel in hin ha do win ceasefire bol tau te ti wa hi jong le Hamas ho in akichat kin wa hin akichat naw chu ipgm tele hi chi wa hostage a ki man ho hi kilha do han lang hi le in zo le Israel ho hin hi chi sanga kho zo a hi gal hin bol hen lang hi le ki hin so na ding lo a hi hi za chu hi chu ho I her lai se wa hi kidam a hi ti a chu ama hon jong hi chi ho hi hla do lo hi la hi ta hi a pansa a akoi jing a hi na hin la Israel in tu ni chan ge a hi Gaza gam sunga hi operation abol jinga bom akap jing a hi ni chi bom akap na la wa milam hi hen a hi lo le Hamas ho hi hen hi ta chu a thi hi mi sang som li lang wal a hi tai ti chu a background in sayo a hi in hi ta hi Gaza gam sunga Hamas ho cha phat lo je a hi a cha da no a phat lo je a hi tu ni chan ge a hi civil mi hon gen theina ha sat na to wa in nei lo gi na ding nei lo ne ding nei lo gen thei ta hi civil mi ho hi khosawa he ta so aninga hi jam le lewa ki hin so thei na dinga wa le lewa hi in a chang le hi chika a chu Israel ho hin humanitarian ti chu ne le cha ho gamdanga ko na hong ki tha ho jong hi ana block pi ki jiu aji chu hi chiwa civil mi ho adinga ne le cha am ki tha ho jong hi Gaza gam sunga he akipo lu nai le Hamas ho hin agu pi ki nova ni ta cho ama ho ne dinga he akila ki jiu a hi ja chu
a chang le hin Israel hon jong a block ziu hi ti hi iga he team na diwa background in se wa hi in to a jong hi ga velo hen amiep ga velo hen hi chi hi Gaza miep chu a hi Israel hon amasa pat na chu hi chilang sai na ko na hi not langa hi a hin pat nova heta chu operation a hin bol wa hi le international la ko na hi pressure na sata a hin mu phat nova chu a operation hi a chi ding banga ana chi la theilo a hi wanga chu not langa cheng ho atam zopi Palestine mi ho hi ana zamova south langa hi ana kinot gamo hi tain south langa a kinot zonungova jong hi mi atam wal je a hi ni le cha ha sa tu a jong hi lak gup lak sagi lang ho hi ni le cha nei lova chapang neu cha cha ho jong hi gen thei ta ni le cha ja thi jong hi atam le tai ti ho jong ki mo a hi in hi ja chu UN in jong na sata Israel ho hi pressure bol jing a hi na hin la Israel mi Hamas on aman ho hi alha do thailo je wa chu Israel hon jong operation hi anga lo a hin tu chunga hi Israel prime minister pa hin ipi ti jong le tu a hi abona operation hoi ta ka bol de wa hi ti a hi to gon a hin nei kit wa hi ti chu ga het theini diwa in se wa hi in a hi le hi chi chunga hi Hamas on iti don butna a hin pi wam tele Hamas ho hin thi chan ge ya hi chi Israel ho hi ka do di wa hi fight to the death ti a hi hi chi chu ka thi chan ge wa Israel ho ka do diu hi chi ka gamu hu na dinga hi ka thi chan ge wa ka pan di wa hi ti a jong he a savin chule hi chi wa hi itiam khana Gaza gam sung hi Israel sepai ho hin force ta a hitai operation a hin bol wa Hamas ho China ding momo to gon a hin nei wa hi le ama ho dinga jong thina lien pen hiding a hi ti a jong he savin aji chu ama one point thum apiwin hi chi wa hi ahung wa hi le run and hit and run ti type hi bolding ti chu kap ding abal jam ji ding lei konoya lut ding heta chung pot do kit ding kap ding ti ho hi ama ho plan a hi ti chu hi chawa ko na hi mo ain sniper rifle ho mangcha a hi lo le lei konoya lei ko hom ho mangcha a hi Israel sepei ho hi attack na sata ki bolding Hamas ho ka ki chai to ka awa heta chu pan kala de wai ti a jong hi a savin hi chi bana chu mi pi ahung tam thi a civil mi tam pi ahung thi ting jong le international a ko na jong hi oi mona Israel chunga hi len ta hong ding hi ti jong hi a savin chule ami mat ho jong hi i ti jong le kilha lo ding hi Israelin hi chi gal anga to ka a hi akiman ho hi kilha do lo hil ding hi ti a jong hi don butna ahin peki novi ti chu Israel boy na chung changa NEOCHA tu le tu a update hung tha ho a hi lawaile Israel in tu a hi Gaza PUMPI abona la na dinga operation pan akiko tai ti hi het team theine diwa avela in se wa in masanga patna in sein ti hi medium set a hi in a hin la thu tha lo ze a chu akido ngai akido ji wa so seiding be se lo ama hon hi ta etek a bol win a kikap to win ti khelwal chu a seiding lo a hin la tu chunga thil dan ho hi Israel hon atha be a Gaza PUMPI hi attack bolding Hamas ho hi khat cha jong a hinga pha so loading ti hi to gun anei ta ve ti pa chu het team na diwa in se wa in chule tunia news ki mukit khat chu a hi le India in jong US a kona thil ki thot ho hita ta hi chu ho jo se hi ki kha panding a hi tai aji chu Trump in apart chenga India gam sunga tariff abol jinga tax za chom abol je a hi India jong kilung kim talo a hi ti a hi Indian post office ho jong hin kha na ahin bol ta ve ti a hin hi chi hi het thim na di veneu cha ga sei be lo han
India in ipibola hi chi to bang to gon ho hi ahin nei ham tele postal service ho hi ipibola suspend abolo hi tam ti a hi le US thulu na hi kitchen bi se lo hin tu a hi alang khana thi masanga chu India le US relation chu event na hi le chun US dollar ho hi zagit langman ho hi ki thot jong le hi chu hoi tax lawai ta chu US gam sunga na ki pollute na ami ho chu ana pi ziu a hi na hin la tu a hi US in tax is anam khat asim pha na hi in zo khale thil hoi ki pu hen lang US custom ho hin su seleo hichiwa thil poimo ho chu aseding tampi hi chu Indian government in risk kila loading a hi hiza chu a hi thei ai le US government in kichi ta thil alhu na khat dan alhu na khat anei lo wa hi le hichi thil iza kai ki thot na ho hi postal service ho hi suspend ke bolding a hi tai hichi hi 27 ni apat na ki panding 25 ma apat na ki panding August ti chu tu ni apat na ki panding hi chewa ko na hi koiman postal service ho a thil thot thei ta loading ti hi het sa na ahin bolovi ti ahin la US le India ki ka a thil ki thot thei na hi azat chom private coral ho hi a umin hi chi private na ho hi I thot ting le chun government a I thot na cheng khat I leu na a chu private na ho hi I thot ting le chenga cheng hi ki leu a hi in hi za a chu koi tabang hi chi private company ho mangcha thot nom lewang chu a thot the hi ti a hi in vet sa na DHLL ti ho a hi lawai le UPS ti ho vel ho hi mangcha chu I thot thei wa hi a hin la thil agi ho wang hi hi chi Indian Postal Service a ko na hi I macha ki thot thei te loading Indian Postal Service zong hi suspend a ki bol wang a chu Indian Postal Service a ko na ki thot thei ho chu lekha thot niau ho ki thot thei ding a hi lawai le documents poimo ho chu ki thot thei ding a zang ho hi ki thot thei ding hi zong le na in ko na u na naw ham khat chu US a auma ama ho ni le cha ding ho a hi lawai hi le akisil na ding adam doi ho ti ho vel ho hi ngi I thot ding a hi le chun hi chu ho chu ki thot thei ta lo ding hi ti pa hi hi chewa hi het sa na a hin bol ki vi ti chu I het thei ne dewa I ga se wa hi abana hi Meghalaya gamsunga thuso ga sei ki le north east gamsunga thilso chungchang NEOCHA ga sei hitin Meghalaya police ho hi ivet na hi le masanga patna korot sangma anapan laya patna hi ama hin Meghalaya gamsung adi sena Garo Hills langa hi thingnoi ho hi anasu mangjau ke a hi thingnoi Garo thingnoi ho hi anana samama a hi ven a hin la ama panla ana zala chu hi chi thingnoi ho zo se anasu mangjau ke a hi tain tu a hi ivet na hi le Bangladesh a ko na hi gangster ho hong lut no wa nga hi lo le khasi state na hong lut jiwa hi ta chu a hin su boy jing je wa hi thingnoi ho jong hi Meghalaya gamsunga hi ahong ki sim pan ki ta in hi ta chu recruitment ho jong a bolovin training chai ho jong hi tai ti a hi masanga patna mukul sangma hin ana seijing a hi mukul sangma in anasu mang a hi in tu a hi mukul sangma hin korot sangma zong hi thu vai ha jing a hin la korot sangma government ho hin ana asa tapovin aman anana asa banga mukul sangman anana asa hi chi Garo Hills a thingnoi anasu mang banga chu panla dinga hi tipna ananei jingin a hin la tu chung government ho hin nga asa na anei lo ji wa chu thingnoi tampi hi ahong ki sim do ki tain hi chi hi police ho hi nga jong ana sevin a hi le police ho hin anana asa povin a duty na ding ho a hi duty a bolo ji win tu a hi thingnoi ahong tam ki tai ti jong hi mo a hi in a chai na a hi Meghalaya police hon jong tu a hi operation a bolovin a hi le hi ngi hi chiwa mukul sangma in ana sei thingnoi akisim pantai ti a asei ho chu IDA tu a hi Meghalaya gamsunga jong hi
thing noi ho hung active kita ve ti a jong hi het sa na a hin bol ve ti chu meglaya gamsung chungchang NEOCHA iga sebe kin no a hi aban ken a hi Manipur gamsung ga veleuhen Manipur gamsung boina le Jammu and Kashmir gam boina a hi NSA deputy leader tha khat ahung ki hleng kit ta in tu ni a pana hi hichi formal CRPF DG anahi Anis Dyer Singh hin ama hi appoint akibol ta in ama hin tu apat a hi mo a hin po ding Manipur gam sung hi hen a hi lawa hi le Jammu and Kashmir gam langa thuboi na ho hi ama hin tu ni apat a hi pan ala ding a hi tai ti jong hi mo a hi kin ne hi hichi Singh kite pa hi CRPF a DG anahi abana chu ITBP a jong hi Director General anahi ama hi 2024 December a chu ana pension a hi in tu a patna hi National Security Advisor a hi hung pangkit ding a hi ti pa chu het theine dewa in se wa hin ama hi kum som thumlang na anatonga chule apan na zosi a jong hi pa cha na lien ta middle ho jong ana san a hi in ama hin tu apana hi ei ho gamsung hi hen Jammu and Kashmir gamsung hi hen National Security langa hi na ahin to ding security chungchang ho a hi ama hin vai a hin ho pat ding a hi tai ti chu het theine dewa Manipur gamsunga vai hin hom tha ding Deputy National Security Advisor tha hungkilheng a hi ti pa chu het theine dewa in sei ken a hi Manipur Governor Ajay Kumar in Jong tu ni a chu Nagaland gamsung jong hi ama hi mopo na api wa hi in Nagaland le Manipur gamsung hi aman mo apo kop dinga hi Indian government in mopo na anapi a hi in ahin la tu ni a patna chu ama hin Nagaland gamsunga jong hi Nagaland governor hi na a chu oath taking anabol tai ti a hi nichi oath taking ti chu ki ha sil na ananein Nagaland gamsunga jong hi tunia pana hi mopo na lienta Manipur gamsung to Nagaland gamsung hi aman apu tha ding hi ti pa chu het theine dewa governor Manipur governor pa hi tunia pana Manipur governor keu hilowa Nagaland governor jong hiding a hitai ti chu het theine dewa Manipur governor pa chungchang in sewa hi in chule phat masalaya manggou thado kiti pan thuso anabola Kuki in P Karnataka ho hi gi ina anabola Kuki in P ho keu alamkai ho keu hilovin a in sung azile cha ho chan ge a hi gi ina anabol a hi in thina chan ge a hlungdinga hi gi ina anabol a hi in hi chi chunga hi KSO Bangalore honjong nasata a demna thupon ahin bol kit novi ti jong hi mo a hi in ama hon a seina wa hi a point zo se wang hin sei zo po hi tin hi jong le point thum a poimo point thum ahin hilchet na ho hi ga veleu hen KIK te na don put na a ko na het dinga pha ho ti a hi point thum ahin pewin nangma Kuki an akigel lo ji a KIK in Kuki nammi te nanga kun ki kang se dinga thuso abol a hi ti a hi a seivin nangman Kuki na pomlo je a chu nangma hi Kuki a kona kinodo na hi po in nangin na pom ta lo je a chu Kuki mi ho hi Kuki cha te ho hi nanga kona ki veng do dinga thu het sa na ki nei a hi bowi ti a chu a point khat na sai a hi in a point ni na a chu a hi le tha do le Kuki atum a nagel ji uwa KIK in Kuki nammi te HILCHET na abol zo a hi ti a hi hichewa hi Kuki le tha do ki ti chu ki hen theilo a hi na hin la hichi chu hending na go te ji wa hi Kuki nammi te zo chu KIK hin HILCHET na abol zo a hi ti hi appoint ni na a hi in appoint thum na a chu a hi le KIK in na phone khum u chu KIK in na phone khum u chu Kuki nammi te zo
nang a ko na ki kang se a kipa ni hi hen da ni kho hi le kipol pi lo dinga HILCHET na anei zo a hi ti hi a hin het sa ki ron a hi it's a point hum ho hi Kuki student organization Bangalore hon tu chunga MANGGOU demna thupon a hin nei na chungova HILCHET na abolo a hin azi chu tu chunga phai sunga chamna sima chi ka hi ve ti a thado in pi Manipur ti a kimin vo a lam zathang lam kaina a ana kon ho hin chamna thu jeng a sei wa hi po in hichiwa agalut na wa hi Kuki cha te hi gam choma ko na hung chaw lut a hi lawa hi le kham thei bol mi te a hi win Manipur su ke na dinga vai hom ho a hi ti a hi Kuki cha te demna sang ta ga nei a hi in hi za chu nang ho hi chamna sima chi na hi po win Kuki le mei te ki ka a sanga na sazo akina asa dinga Thusei a chi na hi vi hi za chu nang hon Kuki na pomta lo wa hi le nang ho Kuki pom lo ho a ko na hi Kuki cha te ki kang se dinga KIK in HILCHET na ahin bolo ahi bovi ti hi tunia KSO Bangalore ho atup la adoi pen ahi lawai la Thusei na ho chu hi chu ahi ti chu het thim na diwa KSO Bangalore ho a kona golhang seilal mon haukip General Secretary Information and Publicity a kona lekha ki mo a kona iga ki HILCHET thei now hi chan chu hi kit nin tin aban le MLA ho chung chang hi NEOCHA ka sei no men ama sa jong chu an ki sei ta in pu LM khaute ama thuso ho jong chu in a sei sa wa hi ta in a hin la hi chilanga ngur sang lur sanate ama chung chang hi an ki sei lo a hi aman jong hi chiwa ama MLA hi na het letter mangcha thu a hin sei na khat 22 August ana sei a hi in pu LM khaute hi a hi le 23 August 2024 ana sei a hi ani ni hlona hi ning kuma ana sei hlon a hi ahin la hi cho hi mi tampin in a mulo mai thewa hi hi chiwa amanin a sei hi a hi le tu chunga KZC isiamova hi chi KZC isiem pau hi ama hoin kapom pove ti hi chu KZC apom lo na ji penu chu IPG ham iti ki na hi le hichi zo sang lu ngul sang lurin asaina a hi le mar na zaw sa povi ti hi chu mar azaw lo je chun kapom thei pove apan le LM khauten asai kit na hi le zo kitina pen hi zo mi na ti pove hichi hi masanga patna ilam kai ho jong anasu khial khat no hi in azi chu SOO ho hi hen a hi lawai le MLA ho hi hen kilol na khatna ana sei pau chu a hi le hi chi gal boy masanglanga kilol na a hi tain Kuki zomi mar ti a hi na na to khom jiu a hi in a hin la gal i hung boy vai koi machan Kuki zomi mar ti a hi e khen lo a hi in I bon cha vai Kuki ki hi so ke a hi ti a hi pan kila a I thiu zong la mar thi han lang zomi thi han lang Kuki thi zong le bon wa chu Kuki a ki a hi za chu hi chi chung changa hi MLA hovin a het letter mang chawa demna I macha na bol kha lo a hin la e ho le e ho sung a hi ting le MLA nation ho in zong a letter het ho mang cha hi chi to bang thu a hin sei ji ho hi nam khat le nam khat ki ka a ki to mo na ding a hin so do ji na ho hi event na hi ilam kai ho ji a hi ti hi ki sei do no mai izi nam ti le mei te hon Kuki cha te jani wal je nei thawa mi iza nam khat lima chule inu mei ho ta chanu ho iza nam khat ki su si a ki tha pi a khen khat chu a keu to la hi ta chu mi pi la lam ki zot sa na lai a hi in hi chi chung changa het letter khat cha MLA ho a ko na het letter khat cha dem na thu jong ki sei khalawa hin a hin la e ho sung a hi ting le MLA hon hi chi het letter na man ji pau hi
adi poi katin omen hi chito bang head letter iman diwa hi le government pa hinga central government hinga Thusei na inei no mova demand inei no mova ithil tup ithil doi ho sa idel pau hi chi chung changa hi chi to bang head letter ke mang hel nang le effective ding a hin ei ho sunga hi chi to bang MLA head letter ki mang cha a thu ki bol letter head ho manding dan head lo pau hi chi hi phamo akisan hi ni za cho aki ting jong le ATM khana igam inam ha sat na gen theina itu ting ole MLA hon jong I letter head no mang cha hi condemnation khat be bol lo hi ti hi ta hi imanova e ho ki ka a kidem na a iman sang wa hi a value hoi zo hen a hi lo le a quantity hoi deu hen ka letter head hi mi head thei khat mi za thei khat mi head thei khat a hen iti wa hi le hi chi inam pia ding in zangu hi ti e ho ka sunga hi chi to bang letter head letter mang cha hi ki bol to po ti hi ka sei do no me hi tu le tu a hi nomenclature chung chang ise wa hi le khat la khat ki khen dan na khat la khat ki mu da na hung tam deu ding a hi in ATM khat na masanga pa na kilol na Kuki zomi marti ai kilol wa hi zong le tu hin nomenclature chu koi do phot no hitin Kuki zo council to sot no hitin pateta a SA mu hitin imu zo ting le mar ho area hoilai chan ham aban le zomi ho area hoilai chan ham Kuki ho area hoilai chan ham ki hop the wa hi a hin la tu a ilam zo lai ta wa hi ta hi ki khen dan no wa letterhead ho mannading lo ta khana ihin man ji pau hi ei ho dinga hla sap na zo a hi ti pa hi ka sei do no min hi hi chi chan chu tu nia Israel le Gaza ki boina chung chang chule KSO Bangalore hon MANGGOU don but na ahin nei naw HILCHET na ahin nei na ho NEOCHA thu in phon do thei ho hi chan chu hi in update adang ahung oma hi le zan lang le in bol kit de wa hi tai tu ni Kuki news ve jau se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei hin bo jing ta hen